پیشی چروسکێکی گیانێ وی دحەژینە پشرە و چروسک ڤەدگوهرە ئاگرێ هەرێکینێکێ کوور یا بێداوی یا ڕامانێکی پێڕە ئەڤ گوتن تێهێشیوی چروسکێ کارە بەژاهیەکێ بشیوتینە پێڕە بە بێدەنگی دگوت دەوێت تشتێکی بێکردن دەوێت تشتێکی بێکردن وەکێ هەر کەسی ئەم ژی هەبوون ئەم وەکێ هەر جوواکێ دژیان ئەم بخوا بەری بە حەزاران ساڵان ژی هەبوون دەهەبوونێ دەمە دەوام کرد بەلێ ئەم بە زمانەی خۆ بە چاندا خۆ بە ڕەمانەی خۆ هەبوون لەسەر vê ئاخێ di kurahiya Mezopotamiyê de berî medan bi 12,000 salan jî me jiyan dît em hebûn em bi cih bibûn em kurahiya hebûna xwe jiyan û li ser vê erdnîgariyê me wateya herî pîroz da ax av roj û xwezayê berê her kesî me agir roj av ax û mirov pîroz dîtin lê niha erê niha ziman çand û jiyana vî gelî herî pîroz de dîrokê de qedexe ye heya karî bêjî ew gel bi saxî gorkiriye ew bû bi xwe ya rast weke hemû gelên din ev gel jî xwediyê mafê jiyanekê azad bû weke her gelên din xwediyê mafê axaftina bi zimanê xwe bû bi çanda xwe dijiye xwediyê mafê remana xwe di jiyanê de bû her wekî milletên din ên rojhata navîn û cîhanê sal 1908 ewrekî reş li Asîmanê Kurdistanê digere çek mirin ve derşiyan dengê tifing û paniyên Hesînî ji axa Mezopotamiyê bilind dibûn cengek general kumekê di dijimnahiya Kurdan de sondxwarî axa Anadolya û Mezopotamiyê di 12 îlonê de bi darbeyekê leşkerî carekî din di nava xwînê de dihêlin li zîndana Amedê numreya 5 ji bo dîlên PKK bûye kuştingehekê sedema ku ew derbiye ciyê pêkanîna zulm û îşkenceyekê hovane ku nakeve hişê mirovan xayîntî ye zîndana Amedê dibe deryaya hovîtiyê li zîndana Amedê dixwastin di şexsê girtiyan de mirovahiyê dîl bigirin ji bo wê jî çi dihate xwestin ew dihate kirin û Mazlûm Doğan Xeyrî Durmuş Kemal Pîr Akif Yilmaz û Alî Çiçek ew rêberên ku bi giyan û berxwedaneke mîna ku pola av didan li hemberî xayîntiyê li hemberî teslîmbûnê bi serkêşiya şer de bûn û mazlûmê ku bû Newroz Newroza ku bû Mazlûm Doğan li hemberî zulm û zora li zîndana Amedê bi armanca protestokirina dîktatoriya 12 îlonê ku xwîna bi hezaran ciwanê Kurd rijand di şeva 20 ya bi ser 21 adarê sal 1982 sê darikên kîfrîtê weke agirê Newrozê vêdixe xwe feda dikir Mazlûm Doğan zanîbû ku çavên hemû dilên ku bi ruhê berxwedanê disicirîn hemû hevalên wî yên partiyê çavê hemû girtiyên ku dibin zilmê de dinaliyan li ser wî ne li vir li vê zîndanê gelek prometûs hene lêberî her kesî divê ez vê pevçûnê bikim numreya 5 ya zîndana Amedê ketibû rewşeke hovîtiya ku sînora nas nake hest şikesti bûn xwîn ji xewnan dihat hêvî perçe û zivalî bibûn îşkencekarên ku wergeriya bûn xwedayan cevharî bibûn her yek ji wan bibû marekî bijar li korîdorên ku hifnik girtibûn li nêçîrên xwe digeriyan bibûn mîna deheqê ku rojê bi sê mêjiyan xwe dîtibû her roj çend jiyanên ciwan weke xwarinên xwîngirtî servîsê sifrên zilma xwe dikirin wisa nediçû diviya bû wisa neçê jî jî ne wisa dijî nedibû ku mirovahî bi vê hovîtiyê bihata kuştin û dem weke avê di herekî diçû Mazlûm didît ku her tişt bi vê herekînê re bi lez diçe wenda dibe ti nedibe ew bi êşekî di kurahiya giyanê xwe de bi vê çûyîna ber bi tunebûnê ve dihesiya her roj her kelî her gav difikirî diviya bû tiştekî bibiya diviya bû deriyekê hebiya diviya bû rêyekî bihata dîtin Mazlûm li şûna pirsa çi bêkirin de li ber siva çawa bêkirin digeriya ew ê goh nede zagonan ew ê teslîmiyet tiştên têne ferskirin ret bike lê ew ê vana çawa bike bi kî jan re û rêbalzan yan îroj yan jî na nabe
نابه ایدی لبنده روژه کدن بمینه. دوهزو بو سبیجی درنگه. ایروش tam demaویه. دکنه پست. اری. اوه برسوا چوا بکرن. برسوا دوی چوا بجی دیده بو. چالاکیه که فدایی. اری. به چالاکیه که فدایی یکو علا برخودانه بچکینه دوی از بم. او ارکامنه. دوی از بری هر کسی مرنه هم بز بکم. دوی از بیجم بسه دی تاکو اف ظلم بفتسه. همجی ده نوروزه ده. بله. چالاکیا من جروز که برخودانه یا یکمین دوی به نوروزه را ویکوه. دوی ده نوروزه ده به تاکو نامه یا وی راست بخواندن. نیسی رو بنکرن. مظلوم ده داویه جیانه که کرد لیتجه ده بو. شوا 20 آداره سر به 21 و شواویه فیزیکی یا داوی بو. جسبی و شونده اویدی لعاصیمانان ببسترکه که گشمایی و ببه حموسترک ده ببه سرهلدان رنگین هیو و روژه و لعاصیمانان ببه کسکسور رنگی مروواهیه. خمگین ببو کین تبلیگیانه خود کر و دوام کر بو. از ایشف توری که تیرین خواه باویجم پشتا خواه او درکوم نیچی را ظلمه. دوی از ایشف لدلی هویتی خم. دوی از آگاهی سرهلدانه بگینم رستم زال، سید رضا، شیخ سعید، علی شیر و ظریفه بگینم همو جهان کل برخواده ده. به هلاتنا روژه را دوی هر کس لجور آوان چیایان لبلندبون آگری کو منج سه داری که این کفرت وی خستبون بدیرن. دوی وی آگری کو جکورانی گیانه من هل ده و آسیمانان داد لیسه ببینن. بله، سبه وی وکه روژا پیروزی برخودان آزادی و آگر در باسی دیرو که ببه. مازوم دوغان به جسارت کته سریا ج پرومتوس تا زردشت، جمانی تا بابک، پیر سلطان منصور حلاج نسیمی، حتی به سید رضا علی شیر و ظریفه. آگری سرهلدانه که همدمی وی خست، بوک هوای همدم. او درشمه برخودان جیانه که با آگری نوروزبونا مظلوم را سری خواه بو، دیوارین زندانان در باز کرده بو. آگری مظلوم هات بو مایناندن. هر سیداری کن کفرت جه دستکی چون دستکی دن دیگریان. او جروس که کل زندان ویکت بو دیواری وی در باز کر. ایده بو لحیه که آگر لکولان جزیره بریوان پشراجی لچار هیلان ده هرکی. ایده نوروز واتیا خواهی راست کرده بو. لزندانان نوروز بو برخودان. لدروجی بو سرهلدان. گل پرده ترسی قطانده بو. بسنگه خواهی تجه هرس بسر پانزر و هویتی داگر کرم و دمشیه. لجور لعاصیمانان گیان مظلوم او بیلین آگری جن زاروک جه 7 سالی حتی 7 سالی دشو پاند. گیانه وی گشت بو. دلی وی رحت بو. و ها جه عاصیمان دنگی وی داد. من زانی بو. و هر سیداری که این کفرت ببلهیه که جاگر و ترس خاینتی و هویتی بشویتینه. و دم وکی آگر ده هرکی. و جن میرین مدیای دیجلیا نازلین و فرات سرهلدر به هر سوه سران به جوش و هرکین بردوام دکرن. آگر نوروزی که به هزاران سالان ده خورا چوبو و لبنده و چوبو که شیار ببو هر کچو گشت بو. جاره که دن واته خواه راست آزادی و برخودان به دست خسته بو لجیهان بلاوده بو. نه تنه دهاقین لکردستانه دهاقین لچار کشین جیهانه جیده ترساند. او اگر خودی تینا به هزاران سالانه که بسر هفته کن ببو. ایدی و مراندنه و نه حیثانه. او اگر ادی رامانه، گیانه، جیان بخواه. لو ماجی برماین دهاقان لچار هلین جیهانه مینا گران جا کرد ترسیان. دخواستم و مرینن. وان شبات هش و زورداری خواه دیگشت بنا وی آگری داده دیتن. و هاد فکرین دهاقین همده. اگر ام آگر گشت دیل بکرن دی او آگر دیسا به هزاران سالان و مرانده ببینه. او آگری راستیه، آگری هبونا ملتکیه، آگری آزادیه گلکیه و هر تشتیوی هاتیه تلان کرن. آگری آزادیه مظلوم، زکیه، رحشان، بریوان، روناهی و سما جزیندانان بلندبونا خوالتیه یانده بیجا. جاگید تا ببریتان، جرشید، سردار، حتی بزیلان، اردال، دلال، عگید جویان
حیا به یلماز و آتکان به هزاران به گیان و رمان نوی بون سنفونیا برخودان یا به هم با گیان کوای هسنکار لگابار جودی زاگروسان لگار لگری سور لباکور باشور لرونشلات و روژاوی کردستان جنوبا گشت بود. ام د بوهاره که نودانه بگیانه که جنوبا گشت بوی در روژه که برخودانه یا نوروزه که نودانه در روژه به نمونه یا آزادی و برخودانه ده نوروزا مظلوم دانه آروژا پفچونا لدیجی ظالم و خرابان آروژا پاقجیه جکوره های دیرو که حتی وی روژه به کتشته که جخوابونا خوانده بکه هبونا خواه بردوام کریه پر تایبت پیروز و پاقش ام ده نوروزه که نودانه ام دوی روژا که سنگ به سنگ لهمبری دهاقان لهمبری نمرودان فرعونان شرکر او روژا که با آزادی هاتی ستران ام ده نوروزه که نودانه بگو من ام ده روژا نوروزه که نویا مظلوم دوهان دانه قوته راستی دایه وی روژه ام ده روژه که نو یا لهنگ نوروزه دانه وکه زکیه راحشان بریوان و رونهی وکه سما وکه بسیدان جنو میریم که به جان خواه نوروز پیروز کرنه ام لورن ام به میلیونان ده بیجن ام هبون ام هنه ام ده هبونه ده بردوام بکن